caught in the middle. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head on my heart and I'm caught in the middle. My hands are tied and not tight enough. You're the high that I can't give up. Oh, Lord, here we go. I might hate myself tomorrow, but I'm on my way tonight. At that bottom of the bottle, you're the poison in the wine. And I know I can't change you, and I won't change. I might hate myself tomorrow. Kuri musi rero twaje turi umunsi rero tukaba twaje kugira tuze twese kubanza babyabugeze naho turagenda canke ico bariko barakora gishasha canke umunsi cyo bariko barisoma rero kuri ma microphone ya Eric Mandela mona ya Siporo kuri kamera naho kuvyama misi yose ni uyu munsi rero twagira amahirwe canke bakoze cyane cyane akunze ya Chitoke cyane ibikomeye rugombo naho ndi bamutanzi ati Mr King indega basha tayivuga neza kugira cyasatra manje naje ndabaramuje cyane kazina kanje bayitwa King Mr Success ndetse number 1 watagwani ki urumva ni King marake n'umwami mu ntara Chitoke muziki nta numwe uzozi nyuma yaje pirate cyane bakunze wenda mu TV ko muravyumva ko baragenda ati abandi bose je ni kumwata ko je ndi umwami muziki cyane mu komune yacu naracu ekati jense bamusekeza bose nanje mbekira soko none cyane gose bone Bujumbura ndiko ndapambana amaze kugira ubwenge buhagije cyane gose ndetse bamwe na bamwe baramaze kubona yuko jewe ndi mudahanga Mr Seserero canke King nkuko bivana nuko uri kuravuga muri misa rikara kore ibikorwa byiza bavuri mbega muri misi indirimbo uriko urakora ibihe ushishira kushikira indirimbo ndiko ndakora no vuga yuko yimirije gusohoka ndetse yoba maze kuba yarasohotse audio mugabo ntago ndayishira ku mugaragaro indirimbo bita Sekera Ndabe indirimbo Sekera Ndabe araciye ikiringo nshinga zitatu isohotse yakorewe muri One yego oya si cyane ariko sinovuga sinokisuzuguza yego ndetse bufise indirimbo zingana ngo ngunya ndafise indirimbo zishika mu 15 namaze kuzirimba 15 urumva amaze kugira none muri ico gihe urakora izo ndirimbo ngo amasana mufise aracari make cyane novuga yuko arane maze gusohora clip zimwe ariko cyaje kuya gatanu yego nuko rero indirimbo ya mbere yo yaragukoze ku mutima cyane ubona abafanzi babakunda indirimbo ya mbere abafanzi banje bakunda ni indirimbo yitwa indirimbo kaba yakorewe muri Band Boy yaba clip yaba audio yakorewe muri Band Boy kwa indirimbo yo yagahinda cyo kuri nanje ndiko ndaraba yarankoze ku mutima ivaye n'ukuntu yanditse kubera ko bakoze kubatira indirimbo nanje yaragahinda cyane hari tekeza cyane gose cyatumye rero ndayikora ndayitwa ni kubera bivaye n'ibyo naciye maze cyane byinshi narayivuze nabiranga cyari muto ntabwo byanze yego birashika mu buto bwanje nyene ndashobora gutarataza bikanga urumva naratarataje narababaye narahimukiwe ndabyiza iyo ndimo cyandayitagaye jewe nahimukiwe ku bintu bijyanye n'ibintu bijyanye n'ubuzima ntabwo nahimukiwe mu bintu bijyanye n'inkunga kuko by'inkunga urumva biri ku mpande yabyo Mr Cicero urumva tuje naho ibintu byinshi bigoye cyangwa cyangwa yitwa haba no muri amepeja kandi mugabo hagati yawe intamba midura nayo nuko iki isaha no mwanya n'icyatumye nandika indirimbo nibaza yuko wiyumvise n'amajambo arimo biragaragara yuko harimo intamba nyinshi hariho byinshi nagiye ndirimba byerekana intamba ihura nazo muri binabiriya cyane cyane ku muziki intamba niyo yame nuko ibikorwa duhaye turakora tugenda hamwe yaraci bitoye nuko bamwe n'abamwe ku bantu bagenzi cyangwa ababosi tuba dufise ngaha mu bihugu cyangwa mu kibuto kibadashira ku kanura kugira ngo baze baradufasha ibikorwa byacu bitera imbere nk'abandi
yego ati aba baririmbyi turakora mugabo twebwe ntabwo turonka bivanye n'uko amasoko abandi usanga amabanki amahoteli kandi barabita kubera igituma baza gukora abandi baza yuko batarabitahukira neza kuko ugerageje kuraba jewe ndagira amaze gupima ikintu kinini kitari ariko naraba umuziki wo ngaha mu ntara ya Cibitoke jewe nabo n'undi rwa Kadoye turakora umuziki nuko kenshi na kenshi ababosi bo ngaha batagira ikirakamye baze yuko bakidusuzugura baracadusuzugura ati umuntu ari wabo ashobora gushobora ati umuntu ari wabo nta gaciro aba afise rero maje mu make rero nkavuga ati ababosi bakora ibintu by'agasuzuguro cyane cyane yaba bari bamaze kwita amakonsere maze gukoresha niho bogiye barabyika bavuga ati muri ibintu maze kuva habigeza kuko ndiko ndaraba nkaje urwego ngeze ko mu gihe bakidusuzugura mu myaka iri imbere natwe bazodukenera kabisa. None muri make muri ko murakora hano iteramo hano ibindi muhora muronka icyumviza agasaba cyane kiboha cyane rwose ubunya ndiko ndaraba abantu mbonye n'ubwabo barakitse iyo duteguye amakonseri cyangwa amakarabuke baravuga ati dushigikira abana yego barashigikira kabisa bimwe bikomeye ariko ku bantu bajyanye ababosi nyene banyene kudufata mu mugongo nibo batariko baradufasha nubwo abantu baramaze kujijuka ubudutegura umuziki abantu baraza kabisa yohana benshi cyane woba kuva utanguriye wamaze gukora ibiteramo bingana kuva ntangura namaze gukora ibiteramo byinshi kabisa yego namaze gukora ibiteramo byinshi ntabwo no biharura wavuze indirimbo bita Gahinda ariko izindi twazimenye n'iki izo ndirimbo zose nizuvuga ati iyo ndirimbo cyane gose indirimbo Gahinda yarankoze ku mutima cyane gose iyindi wabuze ko iryohera abafanzi babone iyindi no banzi iryohera abafanzi ni indirimbo yivuga ndakunda abana iyo ndakunda abana nayo iri mu ndirimbo abafanzi yarabanyoheye cyane kubera ko waririmbye ndakunda abana naraca hirya no hino kumva nkabona urwaruka rwinshi cyane ati urwaruka rumaze kuba rwinshi aho ngenda navuga ati birakwiye ko negura indirimbo y'urwaruka y'abana urashobora kuducirira ko kakapera gatumya kuri yego noyicyako kabisa navukiye ku isi ndayikuriramwo mu buzima sinoroherwa namba ngurana byinshi ubukene n'inzara amagwara no kwiganyira kenshi abona bigiye ntibaje namba abantu bubu ntibafise urukundo baraheze mu bantu bamwe muri bo bifuza yuko nopfa bakama mani yikemeje akagezi iba yateguye kandi ivyiyumviro vyabo inzira z'Imana zirenga igihumbi. Murakoze cyane tugushimire cyane. Murakoze cyane. Nibaza yuko mu nzira igihumbi atanazitarurasha. Oya uko byumvira je nibaza yuko byose ni Imana. Ibyo dukora byose mugabo nzira zirenga igihumbi nuko ntazo ndacamo zose. Ubundi nawe namubajije tumuzinga ngo nibaza ngo nimwe ko nabashika. Nuko rero Mr. Sese murumva ko ariko afise n'akadwi keza araturirimba ariko avuga ati vuyiwa inguvu za anyiki mufise koresha izimana tubavyaje musanga suko nuko nyene ndabivuga abanyacibitoki twese nukuri nkuko nama numva bivuga ngo iyo tugiye hamwe nta kidashoboka abanyacibitoki jewe nsavye abanyacibitoki bose n'uri kariyumvira kuzotangutsa akabari ntirengagize umuririmbyi w'intara ya Cibitoki umubano uri hagati yanyu y'abaririmbyi hagati yanyu neza cyangwa abaririmbyi bo mu ntara ya Cibitoki cyo kuri twese bavuga ko tubanye neza harimo bamwe na bamwe tubanye nabi nibo benshi ko sinotinya kubwira ni abaririmbyi bamwe na bamwe tubanye nabi ntabwo twumvikana ku bitekanye habuze ibira mukorere hamwe bo ikibura hagati yacu kuri tubura urukundo rurabuze cyane rwose aho umuririmbyi yipangira ibintu bene ibi ubundi akapanga ibi
ubundi agapanga mugabo jewe ikimbabaza ni kimwe nuko hagati yacu nyine abaririmbyi ari twitwa kozanye ugasanga je nakoze bari mukeneye gufatana mu nda ugasanga nakoze nk'iki aho kugira ngo aze afate mu mugongo avuga ati asapoti icyo kintu kugira ngo nawe nyine agitere intege kiduge kigere kure ukaca usanga ahubwo ajya mu bagicimitse ibyo nabyo bica bituma atamuririmbyi n'umwe ashobora kuba yotera intambwe yagere kure cyane rwose kuko twe tubyifuza ariko mu gihe twese tugiye hamwe tugashyigikirana birashobora bwa bumwe mukaja hamwe yego tukivuga muri hamwe tukagira n'urukundo no gusangira tugasangira mu buryo kugira yuko bamwe na bamwe harimo abantu dushobora gusangira kandi ari abaririmbyi muri make rero nk'uko dusanzwe tubizi cyane abaririmbyi b'abanyarwanda usanga aryoheye usanga neza mugabo rero kenshi abaririmbyi mudahujije kenshi cyane cyane igikorwa muri ko murakora ntigitera kije imbere rero muri abo jeshi nico nosaba n'icyo tumukina n'abandi ahantu hose zira muririmba urukundo nibaza ko ari ngo mushira imbere kandi muri basoko nuko nyene bimeze ko naho nagiye ndaca mu masitade atandukanye aho nagiye ndaca hose naza mbona hari ibintu byinshi bagiye bankurira abarinzi b'Ubujumbura bitandukanye ni kuri naca mbona yuko twebwe iwacu no mu ntara y'Ibitoki tugisigaye inyuma y'abandi mu bikorwa byawe rero abajejwe intwaro abasirikare n'icyo kama abagomini cyangwa muri province baramaze mbo ibyo novuga yuko nk'abadutwara ngaha muri province ngaha muri Ibitoki iwacu benshi barabizi nibyo batatuba hafi je namwe imbere nsaba ababijejwe ko bodukoresha inama ko dukora inama rimwe mu mwaka naho nyagiye bishobora kugahera muri question n'abandi mbo nk'ubu harimo aho dusanzwe turi duhurikiye twese hariho impuze amikare duhurikiyemo twese novuga yuko abakoresha iyo nama hariho perezida Rubi hakaba hariho n'ibisongerezi bajya ba Renova abandi bose nibo nama mbona twicarana ariko ba Renova mwabitunge ndazi witwa Renova ndazi Vivansi abo n'abantu bariko barafasha cyane iyo bituye ku bintu by'umuziki hari n'abandi baza naho nabazi neza bari mu witwa bafasha ariko cyane abo bantu turavuza n'abantu turavuga n'abantu bariko barakora cyane muziki na cyane cyane kuduzima z'abana bo mu ntara cyane gose je ari no vana namushimira ko twarahuriye no Bujumbura yarampaye ikiganiro ntari ndavyitegure kwirata ndambye ati uri mu Cibitoki waje gute aranyakira neza kabisa aramye ikiganiro mbere gihe twahuriye na Big Fizzo aravuga ati Big Fizzo mbere yavyo avuga ati banzo yaciye amubwira ati banzo rindire tuze duheze ikiganiro mu mwana w'Cibitoki nawe turakwakira waciye mu wimva yose uri kumwe na Big Fizzo ndi kumwe na Big Fizzo ngira benshi barabibonye na postinze amafoto nyine bati jewe none ndabaye kingi warahuye n'umwami none ujya kandi umwami ati none uko babivuga niko bigenda ariko uwo munsi waciye umwami yego kabisa waciye uvuga jewe just ndi umwami oya ko munsi ngo yabaye umwami yego nanje ndi umwami mu Cibitoki wese habaye cyane gose urumva ko umwanya vraiment nabishimiye cyane gose yakoreye vraiment nakemura yuko wewe muri support ariko support yabasa yego cyane n'igihe namubwiye ati mvugiriza indirimbo yanjye kuri ntuze kuri bindira gakura acambwiye ati ahubwo niko tumvize radio namarize nta kintu nakimwe adakora vraiment ego nuko rero bakozi bari na Mujari TV twarabwiye ko tuza turakora ibiganiro dusanga abaririmbyi ku TV basanga aho bari kugira na cece kubakeneye barakora natwe rero uyu munsi twavuze ati reka tugende mu komine Rugombo tuzunguruke tuze turatembera aho tugera abasitari rero twariko turahura ni bisi twagiye turahura nabo twasanga ibikorwa bitandukanye reka na CC ariwe King abantu bari bamumenyereye mugabo rero Mr. CC umunsi King umwami w'umuziki mu ntara Mr. Remy Kenya barashobora kubimona kuri Inamudari TV ndacacane ku biganiro byinshi rwego turakora nabo byabo hamwe n'indirimbo tutagiye turabigira n'abandi ku buryo buri kwezi bivanye nawe nuko azobagira none rero twagira tuse nkuko turiko turagira ku musozi w'ikiganiro avuga icifuzo ciwe agira n'icyo asabye intwaro agira n'icyo asabye aba ku rwego rw'igihugu cyangwa murakoze cyane jewe icyo na mbere nosaba ku rwego rw'abarongoye amikaye y'umuziki mu gihugu cy'u Burundi ukuri novuga ati umuziki ntago ugihagaze mu Bujumbura gusa baze batemberera intara zose kugira abarabe impano aho ziri kuko isa hari umwanya bazi yuko abami ku muziki mu Burundi baracavuga ngo ni Fizzo ngo na Satura
ariko ndiko ndaraba hari impano ziko ziravuka nka bene twebwe ngaha usanga impano dufise ugerageje inyandiko ugerageje gukora umuziki usanga turashoboye hari amakuru abo musaba bakabana oya urakoze cyane kurabo kuyisaba bakayitwima uri guhera iwanyu guhera ngaho iwanyu aha iwacu naho aha iwacu kurabo kuyisaba kuvuga ngo boyitwima ntiboyitwima ariko gahunda ihari abantu niko mbwira abantu bakizi yuko umuziki uhagaze wabasanga bamaze kubakisha umuziki uhagaze kwa ririmbyi bose b'intara kandi hari bari bararuka bashoboye cyane rwose reka rero nsabe umurongo ya Mikado Medicine yo mu gihugu cy'u Burundi nawe azaratembera kugira ngo cyane cyane yumve yuko twebwe duhari kandi dushoboye kandi dukwiye gushigikirwa dukwiye no gufata mu rwego nico ngira ko saba abajeje intwaro ngaho iwacu mu Cibitoke haba mu komine haba mu ntara ukuri ndagomba basabe bose yuko bodufata mu mugongo bakadufasha gushigikira akaranga ko yakaranga k'igihugu badufashe cyo ku natwe twovuga two kwakizina rikomeye tukamenyekana kuko byo byiza cyane n'abantu rwego igihe bumvise ati mu ntara Cibitoke turaserukiwe n'umusani runaka byo byiza cyane rwose urakoze kuri ikindi naco ngo mashimire ndabashimiye cyane rwose kuri TV yacu Inamujyana TV ndabashimiye cyane rwose mbere je naye maze imisi nifuza ko muza tukaganira keshi na keshi nari maze byemaze kumbabaza numva Inamujyana TV avuga ati none Inamujyana TV iri hehe ko itaza natwe twebwe kwacu mu ntara cyangwa cyangwa ifise abandi ikoresha twe ntituzi tugushimye cyane murakoze cyane rwose abakunzi ba Inamujyana TV twatwe turangije ikiganiro cacu tuko turasaba nuko abajeje cyangwa abandi bafite icyo bafasha impano zabo gwaruka rwacu kugira ngo rutere ruje imbere nariko nka Inamujyana TV turagerageza tubasanga ku TV twerekana ibikorwa byabo ndetse twerekana n'ikindi kintu bariko barakora kugira nabo batubateye intege bagira aho bageze rero murakoze cyane ikiganiro cacu cy'uyu munsi kiba kirangiye ngaha naho ubutaha tuzosubira ciao ciao